Mwaramutse neza nshuti z'Icyeza TV, wowe utari wakora subscribe ndagusabye ukore subscribe kugira ngo tubane muri aya makuru. Aya makuru ngiye kubagezaho nyakesha Africa News, nagerageje kuyashyira mu Kinyarwanda. Abaturage b'Igoma bishimiye Joseph Kabila yuko yihuje na M23 kugira ngo bashobore kuba barwana urugamba maze bashobore kuba babora Kongo. Abaturage bavuze yuko kuba Joseph Kabila ashoboye gutera intambwe akaza muri Goma kwihuza na M23, noneho hari ibintu byinshi bigiye guhinduka, ahubwo noneho bagiye kugira ubuzima bwiza kurushaho. Uyu ni Sifa Asman avuga yuko yishimiye perezida wahozeho Joseph Kabila kuba yaje guhura nabo, kandi bibahaye icyizere cy'uko M23 ibyirimo kurwanira bifite intego. Uyu nguyu aravuga ati ubuzima bwacu ubu bugiye kugenda neza kuva uwahoze ari perezida wacu watuyoboye rwose yaje kwihuza na M23. Uyu aragira ati kuba umuperezida wahozeho yakwihuza na M23 biragaragara yuko M23 itwerekeza ahantu heza. Uyu bamwita Prince Muhindo, yabivugiye muri Goma kuri ziriya tariki ya 20 igihe Joseph Kabila yajyaga guhura na M23. Joseph Kabila yatangiye kuyobora Kongo guhera mu 2001 kugeza mu 2019, ubwo yavaga ku butegetsi asimbuwe na Kisekedi. Ubu rero Joseph Kabila akaba arimo gukora uko ashoboye kose kugira ngo amahoro agaruke muri Kongo. Nyamara ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bumerewe nabi kandi bunamereye nabi uyu mugabo bita perezida Joseph Kabila, kuko imitungo ye bayifatiriye ndetse n'ishyaka rye bakarihagarika. Amakuru nakagaruka.